Dyma Ffair Gelf Kinetica. Ond i'r drydedd flwyddyn i'r sioe sy'n arddangos 4 carn darn o waith a 25 o berfformiadau. Be mae'r sioe y flwyddyn yma ydy esblygiad y corff, yr ymenydd, y meddwl ac ymwybyddiaeth. Hond yw'r unig Ffair Gelf ym Mhrydain sy'n canolbwyntio ar waith celf robotig, kinetig a'r cyfryngau newydd. Beth sy'n wahanol i'r arddangosau gelf yma i rei arferol, ydych chi bron yn cael chi ysgogi i chwarae efo rhai o'r darna fod yn gwneud yma yma. Dibynnu ar lle ydych chi'n cyffwrdd yna yma, maen nhw'n rhoi sŵn gwahanol iddo chi, ond i fod yn onast, diolch yn swnio rhy bles bod fi'n ffidlo yna fo. Make it yourself dwi'n yma, lle mae artistiaid wedi creu celf ac yr bethau maen nhw wedi ffeindio o amgylch y tŷ. Fatha y gawod swnllyd yma. Catch me now ydyn nhw'r darn yma sy'n darn rhyngweithiol, lle ydych chi'n trio cadw fyny efo fo a'i ddalo. Unwaith ydych chi'n mynd i fewn iddo fo, mae'n rhedeg i ffwrdd i'r ôl arall. Dwi wedi gonffodus rwan i fod efo'r artist Stelarc o Australia. Stelarc, it's a pleasure to meet you. Do you mind telling us what you're doing at the Kinetica Art Fair this year? I'll be doing a performance in Second Life with 4 of my clones. Right. They'll be performing in an interactive sound environment titled Fractal Flesh, Rotating Brains, Beating Heart. Right. I've heard a rumour that you've managed to graft the ear to your arm. Is it possible to see it? Sure. The best way to describe this is as partly surgically constructed, right, partly cell-grown. Right. And when it's finished, we're going to reinsert a small microphone, right, that connected to a wireless transmitter makes the ear internet-enabled in any Wi-Fi hotspot. So if you're here and I'm in Australia, you'll be able to listen into what my ear is hearing. That's fascinating. Well, thank you very much for your time. I'm in awe. Thank you, Stelarc.